Chenro mar chwalo katimo ohala maduong' Mathika nyaka rang'iny mar boma maduong' e pacho ka osechakore ayanga ka igeno ni obiro kelo ber mathoth ne jodak makono. Moko kuom jotelo makono kotelnegi kod gavana ma kaunti ma Kiambu Kimani Wamatangi yango ni chwalo kar timo ohala Mathika nyaka rang'iny mar boma maduong' dhi kelo dongruok e gwenge makono. Rowere makono bende onyiso geno ma gin godo e yudo thuolo mag tije e kinde mabiro. Hiyo mashule yote mumesikia wametaja, tumejenga. Nimewambia mambo ya mashule. Mahali kazi imebaki kidogo ni hii mambo ya hizi barabara kwanza. Na barabara nataka ni confirm kwa Wanathika ya kwamba hiyo barabara vile mmetajiwa, hiyo barabara hapo, hiyo ya Gatitu, hiyo tunatengeneza, tunaweka lami yote, hiyo stage ya kuteremka huko chini, hiyo barabara, hiyo Maram Road ya huko upande wa Goingwa, hizo barabara ni za Wamatangi, nitatengeneza, tunaweka lami. Nakuru County was chartered in the year 2021. They had taken 4 years. Eldoret was chartered last year. They had taken 3 years. And going by that sequence, it means that our journey can take even a shorter time. Kama ICT hubs zitengelezwe, kama ikuwe smart city, ndio youth wapate hadi opportunity za kazi. Hizi hubs za computer zikuwe places kama Kowad, zikuwe mingi sana. Unapata kuna wengi wanatoka mbali, hub ikiwa moja. Piny owacho ma kaunti ma Mandera oyango